TV Manijak, emisija za sve uzraste. Serija Crna svadba, od subote 30. oktobra u 20 časova i 5 minuta. Specifičan naziv Crna svadba dolazi od starog vlaškog obreda u kojem prilikom smrti mladog muškarca koji godišnjem stasio za ženidbu on biva sahranjen u svadbenom odelu, a ispreća ga verenica ili neka druga devojka odevena u venčanicu. Ovom pričom otključavamo misteriju gde se prepliću vlaška magija i tajanstveni centri moći, u borbi dobra i zla koja traje vekovima. Priča počinje u malom mestu u istočnoj Srbiji, gde Mitar, inače miran i blag čovek, iznenada i na brutalan način počini masakr ubiši 12 komšija. Mitar puca sebi u glavu, ali čudnim spletom okolnosti ipak ostaje živ. Pokušavajući da rasvetle motive zločina, Petar, pripadnik BIA i inspektori Tomić i Blagović pozivaju Natašu, renomiranog psihologa, da kao sudski veštak utvrdi da li je Mitar psihički oboleo ili se iza zločina krije neki drugi motiv. Petar inače pokušava da odgonetne šta se zapravo dogodilo, jer je ubica pre nego što je pucao u sebe izgovorio reč katabaza, isto onu koju je rekao i njegov pokojni sin pre nego što je izvršio samoubistvo. Monah Tihon upozorava psihologa Natašu da je njena ćerka ide u opasnosti i da se iza svega kriju demonske sile koje opsedaju ljudske duše. Nakon što prisutuje činu crne svadbe u selu u kojem se dogodio masakr, Petar počinje sve više da veruje da se iza svega krije nešto nadprirodno. Uloge tumače: Ulik Svehmiju, Jelena Đokić, Nikola Kojo, Slavko Štimac, Toni Mihajlovski, Filip Đurić, Borka Tomović, Anastasija Đurović, Nebojša Milovanović, Ljiljana Blagović, Predrag Bjevac, Strahinja Blažić, Mlađan Crkvenjaš, Igor Benčina i drugi. Scenario: Strahinja Mađarević. Kreativni direktor Boban Jevtić. Režija: Nemanja Čipranić. Kompozitori: Biljana Krstić i Dragomir Stanojević. Producenti: Miodrag Miško Stevanović i Ivana Miković. Montažer: Nenad Pirnat. Scenografija: Kiro Spaseski. Kinematografija: Igor Marović. Produkcija: Firefly Productions, Spotlight Production.